kauruhan kita di pengajian. Kumaha setiap kamu insyaallah taala mempunyai kehidupan dapat mengumpulnya bukan sehat seperti tahun sampai zaman Allah Subhanahu wa taala karena kamu pekerjaan pada sifatnya di ranah ini bermanfaat Allah Subhanahu wa taala tapi dari bertahan dari bukan mulia kebersamaan dan tempat jalan dan masyhura. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita niyo muso, sarta humampit sin nikmat sa lago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat mo hindi magkabalos, nikmat mara na to mangarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pagpatumtumpya tumtumiha antara sin kita niyo magtawtamang mudhakam Islam. Dari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pengajian dain Suratul Anfal ayat kauhaan tagupat farman sinallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Demikian ayat amuin nakaunarang ini biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan panawag-tawag ha mga sila bariman. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa Rasulah. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Demikian surah Ali Imran. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Qul ati'u Allah wa Rasul. Fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Demikian sugpat wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. In mga ayat na sabot ini katantan khitab pa mga sila bariman. At iniya inpia sampayan sin panawag-tawag ini amin mga sila nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena siya India aksin Tuhan na Rabbul Alamin. In partawagan niya ha ummat niya partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in siya daak sadya sin Tuhan na Rabbul Alamin. Ya kamu mga bariman, sambaga niyo in partawagan sin Tuhan niyo Rabbul Alamin, iwan sindaak niya. Apabila sila dumaak, tumawag kaniyo. Tumawag kaniyo, amuin daing haparsababan sin pagtawag nila. Bang kamu sumambag dunhan, dimihil kaniyo kabuhi. Atawa amo na in kabuhi niyo matan, kabuhi didto haadlaw kana haadlaw akhirat.
karna in kabuhi kakal didto ha adlaw akhirat amo na in kabuhi sim mga sila bariman. Karna in mga sila amin wala simambag simpartawakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin labay ring haraak niya wayroon kamatay damikyan wayray sab kabuhi. Amo sa pagyanon doon, wayroon kamatay, wayroon kabuhi. Wayroon kabuhi nila karna halawm siksa sila sa lama-lama. Wayroon kamatay sabab karna sukaton nila na ing kamatay ha adlaw akhirat, mabaya na sila mapatay. Hindi hagumi bangaon dapat di sila mabaya mapatay. Sumakawa jumatuhad jaing katan daing hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini malanyap na katan sin nikmat hibud buddi halawnan sin gumi ini malanyap damikyan in kabuhi kakal didto ha adlaw gana-gana adlaw akhirat. Asab yato tiyawag yung mga bariman pasambakon sin partawakan sin Allah ta'ala labay hapartawagan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya madawhat na to in kabuhi kakal. Doon ha ini gianapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatan niyo, iya kamu mga bariman, bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala nakapatiot antara sin manusia yan iwan sin ginhawa iwan sin jantong niya. Hati niya, doon hayan biya kita simbetaan di kita niyo makapagbaya sin bigi jantong na to. In jantong na to Allah ta'ala in tag-amulahi kaniya. Siya in nagbabaya sing kabayaan niya, di kita niyo tuan makapagbaya sing kabayaan na to. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di kita niyo makapagbaya sing kabayaan na to, buat malaingkan bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno in Allah ta'ala hirul kato taniyo in pagbaya, bang na to urulun in partawakan sin Allah ta'ala iwan sindaak niya. Sarta biyataan kita roon, hakay na po san sin ayat, pagyanon sin mga sila mupassirin, sirrul ayat, wa annahu ilayhi tuhsyarun. Bunal-bunal to, ingkatantan, manusia, di halaw man sing gumini bang malanyap da in dunya, na in katantan pulinun dito haadlaw kanana karna ujiun sila rito atawa pangasubuhan singkatan na hinang nila rihalaw mansin gumiini bang uno bang simambag da ka sila simpartawakan. In pagyanon doon haon kabuhi laong si mga sila mananapsir lima yuslihukum amuin hikarayaw kanyo. In kabuhi yan, aming katan hikarayaw kanyo. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala rin magpanglaog. Bangaon, piyang daakan niya, in katan piyang daakan niya, inyan muy pakatan maslaha sindiak niya. At niya, bangunin piyang daakan sin Allah ta'ala, ang panato iarad, ang panato iurul siyang bagsad tapiagang gautaan, na doon hayan madawhat na to inhi karayaw kato taniyo, inhi kasan ng kato taniyo, sabab inyan mawista siya pagtaat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuad to mga katawtay manghuran haagama Islam, na ini pagyanon lima yuhikum laong singkayranan lil haq. Amo na ing kasabunalan matan jumatuha manusia pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haamuin bunga sing kakahinang niya rihalaw man sin gumi ini. Laong sing kaybanan in makarihil kabuhi
kakkal mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa hadal Quran fihi an-naja wal haya. Karena in Quran mahamulya, doon nahan in sabab sin hikalapas na to dahil uno-uno pakaradyaan amoy in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung kabuhi matan al-baka amo na yung kumakal ini bariman halawm sin surga salama-lama halawm sin nikmat amoy in wayroon hugna niya iwan wayroon lang kakatubtuban niya doon na sila magdapa-dapa sing kasannangan halawm sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Asarab yadto, siyog patansin ayat doon haon, pagpahugot sin panindog sin mga silabar iman, pa Allah subhanahu wa ta'ala, lawong sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ya ayyuhalladina amanu, ati Allah wa rasulah. Ya kamu mga nagpaparat saya, pagtaat kamu patuhan niyo Rabbul Alamin, iban sindaak niya. Sabab doon na to, kaingatanin kita niyo diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, bayta sindaak niya kato niyo, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta lang sin Allah ta'ala, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ayaw kamu manaikod simpartawakan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ingyan diurungog niyo na. Na in ayat tamuin nasabot takain ayat to biyay ta doon hayni amoy in riwayat dahin kan Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu qal kuntu usalli famarra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam pada'ani falam atihi hatta sallaytu. Thumma ataituhu faqal, ma mana'aka an ta'tini. Alam yaqulillah, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Launghi Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu inagi niya inakulong niya, doon ako nagsasambahayang nakalabay lang niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos tiyawag niya ako. Pagtawag niya kako, lang niya, wala ako si mambag sin, pagtawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta lang niya, ini tiyalos ko in sambahayang ko. Ubos ako lang niya nagsambahayang, doon hayan, na ubos ko along niya nagsambahayang, doon hayan, ang pakulong niya miyadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, ma mana'aka an ta'tini. Isi ulong nin nakaagpang kay mo, simpartawakan ko kay mo pakadtunta ka wala ko miyadto. Alam yakulillah, bukon ka parmansin Allah Ta'ala, na nawag-tawag amunin ayat yaon. Ya kamu mga bariman, sambakan niyo, impartawakan, sintuhan niyo Rabbul Alamin, iwan sindaak niya, apabila sila tumawag kanyo, impartawakan nila yan, amuin makarhil kanyo sin kabuhi. Amo na yung pagbiyata takain na kabuhi kakkal, amo na yung kasabunnalan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, karna in pag-ianon partawakan, dahil hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung Quran mahamulya, nagdarasin, kalapasan, hamanga sila, sumambag sin partawakan sin Allah ta'ala, iban, parsababan, kumakkal sila halawm sing kasadnangan hadlaw akhirat, amo na yung pag-ianon kabuhi kakkal, mga katawtay manghuran. Hakam Islam, na amo ito yung pag-ianon doon hayaon. Doon hay ni makawa na to, pangadjian doon hayan,
apabila indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala tumawag kato, bukun in partawakan niya yan, bat daing haamin kandiri niya, amuin baran niya in launta, timawag kato, buat maling kanin partawakan niya, partawakan daing Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in siya daak hadya, sintuhan na to Rabbul Alamin, hangkan na uno-uno yung partawakan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uno-uno yung piyang daakan niya, uno-uno yung kakahinang niya, piyatarang piya kita niya, ha umat niya, di kita niyo manjari lumagdugaing hinang buat malengkan, doon kita niyo kanya umumpi. Singkatan kakahinang, bat siyain, dia aksin Allah Ta'ala magpatarang sin agama niya. Bang biya diin in kaagi na to, tag-ipon harap kaniya, labay daing haamin pagpatarang sindaak niya, amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyasin jimatu ini, nagsasambahayang hi Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, tiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinyaun kita siya, naghihinang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena insambahayang dahil nga mga piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari tiyawag siya pakadtuon. Wala siya miyadto, piyauna niya in timalos sin sambahayang. Doon hayaon, amin siyag da siya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiulaw niya in, nakaagpang kay mo, wala ko niya tukako, sin, tiyawag takaw, bukon ka nagbaytayin Allah Ta'ala bihay ni biyayad, to manin ayat, piya ini tarang kayan, na, doon hay ni manunjuki, bang, uno-uno pakaradyaan, diaraak kaw, ubos indaakan hihinang mo, ang patimawag kay mo nang daak kay mo, labi mahal ka, amuin sambahon mo, impartawakan niya kay mo, hahulihan, dahil sinamuin, yaon, tiutunay mo yaon, sabab labi mahal ka, in may takaw tiyawag, sinyaong kaw kita naginang sin, piyangdaakan kay mo niya. At piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at labi mahal ka, in amuin tiyawag kaw niya, ipapahinang kay mo at tawaon kabayaan niya hibayta kay mo. Bihat to yan mga katawtay manguran agama Islam. Sabab inyan to in pagtaat paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat patuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulah. Ya kamu nagpaparat saya pagtaat kamu pa Allah Ta'ala iwan sindaak niya. Wala tawallaw anhu antum tasma'un. Iwan ayaw kamu manaikod, bang sila tumawag kanyo, ubos diurungog niyo impartawakan. Di kita man jari manaikod. Subay na to tayo maun. Magtuy-tuy, subay kita nung himibal. Damit yan, biyeta sinallahu ta'ala roon, ini Surah Ali Imran, Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Biyata sin Allah Ta'ala, Qul baita isila ya Muhammad, pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin daak niya, iwan ayaw kamu manaikod dahil hapardaakan atau apartawakan. Sin Allah Ta'ala, iwan sin daak niya, na doon haon apabila kamu long niya manaikot dahil nga partawagan bunal-bunal to din Allah Ta'ala di siya malasa ha mga sila nagkukupur. Hati niya, biya kita simbietan, biya sa pantun pagkupur in amuin nagbiso-biso kita, wala na naimay simpartawagan ito. Kita kaw yan. Nahati niya in pakaradyaan niya on biadi in nabaha inji majato halauman na to ini. Amin gumanap pakitasin, dia akna dadakan sin Allah Ta'ala sin jukup na inaakama. Di na kita manjari gumanap. Minsan inhatad ya pagtawag yaon. Bangkaw tiyawag, impartawagan haulihan, sinyaong kaw naghinang simpiang daakan sin Allah Ta'ala, matan-matanin niyaon dia akan manjari
ini tialos mo pa inyaon sin aon, labi mahal ka, dahil amin partawakan kay mo yan to, dahil sinamin hihinang mo yaon. Bihan siya yan. Na, hasama biya to, subay na to tay maon, in amin pagtaat na to pa, Allah subhanahu wa ta'ala bandaak niya, labi siya mahal ka. Wa ati'u Allah wa Rasul, la'allakum turhamun. Iban pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, iban sindaak niya na murah-murahan, lasahun kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan makaw dawhat kamu sin lasa, iban kasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo ito mga katawtay manguran hakama Islam. Hasabab yan, dahil ha mga jimadya to, amin makabuka long ta, hamanga sila, sa mga initiyawag, mga bariman, ando kaylo. Kalu-kalu isa mga naghihinang yan, nakapuklas day sabday nga amuin pag iyanon, ini pamarat sa yamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun biyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, riwayat din kana Aisha radhiyallahu ta'ala anha. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الدعوات الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك لسنته. Biita doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun lang niya unum. Aun unum intaod niya bang mahinang sin hambuok, nagngangan Muslim, nagngangan bariman, laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natun ko sila. Hati sin la'natun ko sila, sukngaan ko sila laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta, bangko sila kasuknaan, suknaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palong niingkatan, partawagan, sin ini nabi. Atawa susukatan sin daak, sin nabi, patuhan Rabbul Alamin, agarun, atawa tayo mauna dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya siyabot doon na ini, az-zaidu fi kitabillah. Amuin palabi-labi sin mga sila, nagngangan bariman Muslim, sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kitab sin Allah ta'ala jukup na hajaman sin Rasulullah. Natamat na in Quran mahamul liya hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way naman jari ibadat makasud, palaw man sin ini umat Islam, palaw man sin ka-Islam, haamin wala nakasud palaw man sin Quran. At iniya labi inyaon, mataod naghinang, way kabaakan mo dalil halawm sin Quran, way kabaakan mo dalil halawm sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyaon palabi-labi. Nabiyita si Rasulullah, la'natun ko sila. Suknaan ko sila, insukna ko kanila, mahinang sarab, suknaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katawtay manghuran, hakam Islam. Ikaruan niya, wal mukaddibu biqadarillah. Amin mga sila, manghimuting hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, amin mga sila, di tumayma sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala.
biya na sin mga imyan, mahitay sa bakun hadyan hindi rihilan sin Tuhan sin kaminsanaan. Intaod na sin nagkukupuri ni, para halasa sin Allahu Ta'ala kaniya, karena into kasunda sin Allahu Ta'ala, amuin, nagparatsaya kaniya, himihinang simpyang daakan niya, hasupaya maguugot in pag-iman niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang parain nagkukupur, di natukasun sin Allahu Ta'ala karena yadto na sila halawman sin syaitan. Yadto na sila nakasud patumpukan sin syaitan. Sibo da syaitan manusia, iwan syaitan jin. Nari na sila tukasun. Bagbiya din inhukot si pag-iman nila. Bihan sa yan, mga katawtay manguran, na agama Islam. Sumuno lang niya, amo na al-mutasallit bil jabarut liyu'idza bidhalika man adallallah wa yu'idza man a'azzallah wa yudhilla man a'azzallah. Amuin hinang sim mga sila, amuin launta nagpa sa ula-ula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biya sa pantunyaon kanila in kawasa magbaya sing kabayaan nila, amuin dihilang nila katinggihan in mga sila diurusdos sin Allah Ta'ala. Dihilan nila katinggihan. Pag-ubos, inyaon, amin hirusdos niya isab, inyadto iya angkat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kamaksuran niya, amuin, pamungungan nila atawa baba-babaon nila in miyamagad haraakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakaaamu in hinang haraakan sin Tuhan Rabbul Alamin, amuad tuin udyo-udyoon nila, amuin, gura-guraon nila, mga katawtay manguran, hakam Islam. Namo yan. In hika lima niya, hika unum niya, hika lima niya. Al-mustahillu li haramillah. Amuin launta barkala mustahil in pakaradyaan yaon mahinang manjari amunain hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunain ini manghalal sin hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in hikaunum niya at tariku li sunnati. Amunalong niya imanininggal lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin mga kasunnat-sunnatan ko. Bihan yan. Amunaim mga tao naglalag sin amin katanaman nila, bang doon katanaman nila, misan makasulang hasod na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin laggoon nila in katanaman nila. Dain haamuin, ini panghindo sin Allah Ta'ala haraak niya. Amuyan mga katawtay manguran, haagama Islam, na makabuga, isiyo-siyo in la'natun sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natun da isab siya sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ang paingkatantan, hikabtang, sindaakan, sindiaak sin Allah Ta'ala, inyan biya da sin kalam sin Allah Ta'ala yung kiarunguhan na to, but in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di siya magkabtangan, halawm sin pag-agama, atawa parkala pag-agama buat malaingkan, ingkatan hikabtang niya inyan daing hatuhan Rabbul Alamin, wahi, piyanaog sin Allah Ta'ala harap maun kaniya, hipapabayta ha umat niya, amuyan mga katawtay manguran, na mura-murahan, magsukur, sin ini pagdungog niyo, mura-murahan makahampit kita niyo sin patumtum yato insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, miabot na in waktu na to, manghumbay dako kanyo katana waktu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.